Внимание, четвертому один снаряд огонь. Четвертому один снаряд огонь. Baterai senjata self-propelled MSTAS sedang bekerja di benteng angkatan bersenjata Ukraina di Marinka. Penembak Rusia menutupi kemajuan unit penyerangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 2 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, kota ini diklaim Rusia sekarang sekitar 50% di bawah kendali militernya. Namun klaim ini belum dapat diverifikasi. Tampak rentetan peluru MSTAS diluncurkan dan akurat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Jumat 2 Desember 2022 telah berlangsung selama 282 hari. Konflik antar negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum tampak akan segera berakhir. Внимание, четвертому один снаряд огонь. Четвертому один снаряд огонь. Времени много, работаем одновременно по нескольким целям, соответственно, с перестрелкой. Используем современные средства, беспилотные летательные аппараты, либо радиолокационные станции. Соответственно, цели пристреляем, сейчас работаем по ним. Сейчас работаем по опорным пунктам. Соответственно, противник хорошо укрепился, готовим позиции. Разбираем. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.